Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Namuhla ake sikhulume ngokusinda, ukusinda ngobulongwe. Abaningi-ke abahlala emakhaya bayazi ukuthi uma ngithi ukusinda ngisho ukuthini. Lokhu ukusinda ngobulongwe beyinkomo phansi endlini. Khona ubuze lelo phupho. Ukusinda-ke ngobulongwe kuchaza ukuthi-ke kuzobuswa ekhaya futhi kuningi okuhle okuseza kulelo khaya. Ungabe usinda ngobulongwe benkomo noma ngabe benkonyane. Amaphupho ngobulongwe, ubulongwe benkomo bodwa ephusheni, kusuke kumele abantu abadala, kuchaza noma kumele abantu abadala. Kanti uma unombuzo ungasibuza kwi-comment sobe sesikwenzela-ke nawe eyakho ividiyo sikuchazele kabanzi iphupho ozobe ulibuzile. Kanti uyakwazi futhi ukusi-inbox-a usicele inamba ka-WhatsApp ukuze njalo ekuseni uzosibuza. Ningakhohlwa noku-subscribe ku-YouTube nisifollowe ku-TikTok.